Det ja. Hva sier man så? Det nok veldig på sin plass at citera ur omkring Leitje til Shakespeare eller omkring Storen Høvendam. Men I stedet for så får jeg citera en av okkara Tryggve Åskåren som at han har en søgning sier det som tid gjør av paddelen og setter gjerande stegen eller løyve i perspektiv. Eller som en lærare at han har en søgning for bøtten og en skola sier de klarer å skam at hendra stjøtnene I egen av bøtten. Og kvart møyra kan man ikke se å få at vita at han har en framførslo enn til at du en luttla løto tentrar avskåren setter okkur til gongt kjensler, tankar setter år og ærar holdningar nutjar møllagar at du en luttla løto klarar at prika håla fordomarna släppa runt där och sätta nutjar spurningar heldre enn at servera til ratta svär. At du har valgt at framföra paddelen etter öllna døma hevur tutning. Lars von Trier sier en affär, filmer skal vera som a få en støyn og I skeggben. Så, det etnast Øyna løt og alle en støyn I skeggben og en æra løt og at tendra stjøtnene I egnom, så alt vunnet. Hendan viruslønnen gjør ho og møvelega at færa til arbeids. Det det som skal til. At arbeida og bruka håndverske til som sjånleggare hever okna der til å røyna og seta gjerande stein eller løyve I perspektiv. Og at gjøre det saman vi ötlun hinnon som arbeida og I leikhusen. Taimon som omsida og skaffa pengarna. Taimon som selger etgångommerskene og vaska gulvene. Som henga projektørene opp og designa ljøse. Som designa paddlen og smuja scenografina. Som designa bonarna og tilevnader. Som setter hår og letja sminkena. Som spelar leiklotene og leikstjøtene. Som skriver årene. Og ikke minst avskårene. Og tantikken heita være meningsløst og slett ikke bort til. Så, vånande for at det framhaldande å komme hit. Tusen takk.